Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ila nasi jami'an. Alladhi yuhillu lahum tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na poslanika svim ljudima, te vratom i inđilom najavljenog, koji im dozvoljava lijepa taji bijela, a ružna zabranjuje, i koji će sa njih stege i okove strgnuti. Mnogi kuranski ajeti ukazuju na važnost holističkog pristupa ishrani, a navedeni ajet iz sure El-Araf ukazuje na osobine Muhameda sallallahu alejhi ve selleme i na jednu od tih osobina koja je podjela hrane na tajib dobru i habis lošu. Tajib hrana je vrsta halal hrane u čijoj su proizvodnji, spravljanju, serviranju, konzumiranju od početka pa do kraja ispoštovani principi univerzalne milosti i sve to je popraćeno pozitivnim stanjima svijesti. Redoslijed u navedenom ajetu ukazuje da je ovakva vrsta hrane zapravo jedan temelj, jedna najava oslobađanja čovjeka od isr wal aglal, od stega i okova, odnosno od unutrašnjih blokada i raznih psihičkih problema, tegoba, tereta i poremećaja. Pravilna i zdrava ishrana jedan je od najvećih problema savremenog čovjeka, bez obzira na njegovu vjersku i nacionalnu pripadnost. A kuransko-hadijski nutricionizam pripadnicima svih religija i nacija pomaže da se na bolji i lakši način suoče sa životnim teškoćama, da izbjegnu razna fizička i duševna oboljenja. To je često najjednostavniji način da se čovjek oslobodi od osjećaja sputanosti, bezrazložne pasivnosti, nedostatka pozitivne inicijative, nedostatka kreativnosti, ukratko od okova i stega. Kuransko-hadijski nutricionizam bavi se klasificiranjem hrane na jedan poseban način. Zatim precizira količine hrane, kombinacije raznih vrsta hrana i redoslijed njihovog konzumiranja. Vrijeme obroka popraćeno je osnovnim kretnjama sunca, što znači da je usklađeno sa kosmosom, usklađeno je čak i sa aktivnošću magnetosfere, sa ritmom svjetlosti i tame koji je itekako bitan za pinealnu žlijezdu. 5 dnevnih obroka komplementarno je sa 5 dnevnih namaza, a može se dodati i 6. ako klanjamo duha namaz. Omjer dnevnog unosa ugljikohidrata, bjelančevina, vlakana, minerala i masnoća određuje se na osnovu proizvoda omjera, njihovog omjera u namirnicama spomenutim u Kur'anu i broja koliko se puta te namirnice ponavljaju u Kur'anu. Rezultati su potpuno u skladu sa standardima Svjetske zdravstvene organizacije. Kuransko-hadijski nutricionizam razrađuje niz bitnih pitanja, kao što su fizička dobrobit, energiziranje organizma, organoleptička svojstva hrane, biogeometrija zajedničkog obroka, a sve to kroz kuranski imperativ holističkog i kontemplativnog pristupa hrani. Jedan primjer holističkog pristupa hrani je, odnosno holističkog pogleda na hranu je فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. Neka čovjek pogleda u hranu svoju. Mi kišu obilno s neba proljevamo, zatim njome pukotinama zemlju rascjepljujemo i činimo da iz nje izniče žito i masline i palme i grožđe i povrće. Dakle, sada imamo jednu jako dugu, jako opširnu kuransku sliku koja je holistička i tiče se hrane. A primjer kontemplativnog pristupa hrani
Jedan od primjera je dijafragmalno disanje. Pošto je ta vrsta disanja temelj razvijanja duhovne inteligencije i temelj stupanja na visoke stepene svijesti. Zapremina vazduha u maksimalno spuštenom svodu dijafragme jednaka je zapremini 1/3 želuca. Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je rekao: čovjek goru posudu od svog stomaka neće napuniti. Dovoljno mu je nekoliko zalogaja koji će mu kičmu uspraviti. Ako već mora, 1/3 neka napuni hranom, 1/3 pićem, a 1/3 neka ostavi za vazduh. Koliko je ovozemaljski odabir hrane bitan, pokazuje i važnost poslanikovog sallallahu alejhi ve selleme odabira na Miradžu. Neka je salavat i selam na poslanika kojem su u noći Miradža ponuđene 2 posude, posuda vina i posuda mlijeka, pa je odabrao mlijeko. Allahumma salli ala rasulillah alladhi utiya lejlata usrije bi qadhayn min khamr wa laban fa nazara ilayhima fahtara laban.